Hauna no te noho a o tātou whānau, ko te noho hoki a o tātou kaumātua. Ka raururaru i te kaupapa a Huarangi. I te rānei, i maua ki tā mātou karere a Kingi Kiriona. Ētahi o te rōpū te oranga kaumātua. Ko aiwaho waihotia nei e te kāwanatanga ki roto i te makariri. 1 4, just a stone. He whare mo te whakawhanaunga te take. He aha kua ko te tino peti a te hunga kaumātua nei, pēnā me whakamahi ā rātou mihini whakamahana, ka hore rā nei. Hard. I picked them up and, just to get them a hand on into the van, you can tell they're freezing, just by the touch. Kei te riri nei kaumātua i te rongo, ka piki te utu o te hiko i te kaupapa a Huarangi. I nā hoki he ua kē tā rātou noho, ia ahi ka haerea enimi kaere ki te moe i te whākaraka, hei tiaki i te hiko. I worry about paying for the power. Yeah, and when you're on your own, you can make up for not having the heater on, you get in bed where you can keep warm. Te ahua nei, he rite katoa mātou. Ka haere mai mātou tēnei kaupapa, koina noa ngā kōrero, he makaris. Engari ka teo mai mātou ki wainganui a mātou ano, ka kōrero, ka mahana mātou, ua mātou kōrero, tō mātou whanaungatanga. E ai ki ngā kaumātua ko tēnei huihuinga, tō rātou pito harikoa, pito noho mahana hoki i te rā. Katoa rātou ki hai i mōhio mo te kaupapa a Huarangi, haunga o na hua. I think the old people are getting left out. That's how I feel. What should government do? Ask kaumātua. Because what affects kaumātua affects their whānau. Nā te kaupapa a Huarangi ka piki te utu o te hiko, te pene hini, a kaore roa ka piki te GST. Kei te nui haere ngā peti mo enei kaumātua, he oi aha kua he aha, he kēmu tēnei e kore pea e toa i a rātou. Kingi Kiriona, te karere.